Entrada. Maluk Sarani Doben Sirahota. Honra, festa padroeira, igreja Motael minha, Nevenia Marém, Santo Antônio. Itaúso Santo Antônio. I
Padre, ora Figlio, ora Espírito Santo, Siranai. Amém. Na Jesus Cristo, a graça, a grama de Amém. Moto que é Espírito Santo, ora. Awali na fetong sira, at tu alawas misteri Santo sira. Harai maksala. Ato hapura no halo igreja sai Santo. São Marcos, inha evangelho, haptui Jesus dehan banescorante sira, odi haruka bamundu toma, no haklake evangelho barai hoku. Tanee, hau rusu nusimu matene, no sabedoria espírito mai toha. Hau lilisetu liufali tronusira, no tanesan honia rikusoi sira lafoni. Hau latanesan hia hofatuk mura sira basa osan yang tomat ihau nia oi hanesan raihene kuituang no mosa osamuti hanesan tahan. Hau hadomiliu saudi no fafura no buka nia ulu liufari na roman basa ninia roman nunca lakon. Onia hau hetam batia kotu no iha niriman iha soi besura labeni. Hobot hirak nee hau haksolon basa sabedoria maklori siramai maibe hau lahatene tata nia maksira ni ina. Hau aprendenia humori simples. Fahemia honeong holarang tomak. Nola sugarnia rikusoi. Basa mba emasira nyetusori idalakotu. Sira behetang nyomonu banai nyalarang. Nohak solok nia tambadon instrusang nia. Nai nyefutar nia. Ita ilida simu graça nyakmane kuimoi nuda Kristu akarakfo. Nyefotin balut nuda apostolo, balut profeta, balut tan evangelista. Nuda emabot lolos lama. Hanesan ho Kristu rasik nyakmane kutu. Nune ita sesai laos tahanesan lawarike ema holara namlele ema nebe ani nutrina wewe nihuba umai
Nebe ema loidor sira belebo o sira ni halo no mateneka. Ita muriskari tan ialos nodomi ita sesaibot ia batutu ia Kristu nebe ulu. Nai mefuta dia. Ia tempunera mia dehan basira. Lao pamundu tomak ba. Hak laken lia fundia babuat putut. Ema nebe fia mosimu batismu sehetan maksoi. Maibe ema nebe la fia sehetan tonan. Sinal sira nebe sehela mosira nebe fia maknete. Odi honenaran sira sedunisai dia mosira. Sira sekolia dia mesa pun oi. Sira selahetan susarida. Sira setauliman ba ema moro sira. No sira ne sehetan isin dia fala. Lia maksoi Excelentíssimo e reverendíssimo Monsenhor Marcos Pesce, Excelentíssimo e reverendíssima Monsenhor Leandro Alves, Bispo designado de Bocau, Reverendo Padre Mical, Provincial, Frades Menores Indonésia, Timor, Reverendo Padre Parvo, Reverendos Padres, Reverendas Madres, Comandante-Geral PNTL, Polícia Nacional Timor-Leste, o Instituto na Toma, família franciscana, devoto do Santo Antônio, no Sarami do Vencirahoto, paróquia Motael. Boas festas e parabéns. Sarani, paróquia Santo Antônio Motael, instituição PNTL,
Polícia Nacional Timor-Leste, tina ainda nem ita manifesta ita nem solo com gesto especial ainda. Tina especial que celebra festa marrém Santo Antônio Menina, a presença minha relíquia iha ita minha lé. Pela hospital tina. Também ita agradece a Fundação Ordem Frades Menores Timor-Leste, OFM, para presente espiritual volta, mas devoto Santo Antônio, particularmente, mas paróquia na instituição PNTL. Relíquia Santo Antônio e Heitalé. E agora se aliubar e a fomento por calam icos, loron icos, completa loron preparação, novena, o sua graça agradece a Santo Antônio. E hoje, Santo Antônio, vai tornar a minha paróquia. Presença relíquia Santo Antônio em minha convite ida mai itabot atau hareba Santo Antônio hapong itania fia convite ida Santo Antônio atau hare banyak relíquia hameti liutan itania esperança 12 descreve Santo Antônio, é maneira sábio, corajoso, anúncio da palavra de Deus. Matene, nunca rende, atau haklaken, maroma binyalia fuan. Nyala kole, tamasai cidade, haklaken, onaba conversão e penitência. Nyala ausde ia púlpito, kata dia fati nebahan ripa ori haklaken ori kualian mai veniamos turmetin iha confessionário atau rona atau confessa Santo Antônio pregação na confissão yang haketa buat ruane momento ruane ia sarani dan ia mores momento ruane be lahanesan Mas para Santo Antônio, lhe fua ne bahaklaken, tunemos confissão e objetivo dele. Nuda pregador, nia kari uluk mat lia los evangelho minha, nia la kari dei, haklaken dei, mas nia mos, hamuto konia sasin moris, nia fosasin. Kona babuat tebe ni haklaken. Nia la haklaken deit, nia mos harohan. Hamutu kohila tebe ni hanori. Ikus mai, nia rasit mos simu nia fuan sida. Kata, lia fuan tebe ni haklaken. Sasin tebe ni fo. Oração tebe ni hasai. Nakfila duni ama ni fuan. Hamama duni ama ni fuan. Kodi hala conversão. A pessoa vai a confissão. E assim o clama se leve sinceramente, arrepende quando vai ser minha sala, me oferece, perdoa, convida como aroma de lara sadia.
principal no tua uvas jané, no dar sinal a minha saiba ita, onde hanai itaatan Santo Antônio, no ato fácil para vai tabot minha grito na glória, aqui no sacrifício para reta folem odisoiano, onde hanai Jesus Cristo Abraham, amoto que é Espírito Santo. Amém. Marama kore koini. Masai mineo pamarama. Maita agradece naita nikia marama. Na aman santo marama bidna imun rohalai agradece ita na fatin. O sirayut Hai amikna lola jani matsoi. Ia klibur ira emahita. Nawa inira itabot hahi sira ni halo koto me foli. Itabot hahi itane grasi. Ia mori santo sira itabot harai mayami banatik manita. Hamutu ko sira umakaida. Ia sira rawandai tulunida. Atau hati Ami belamanam puno maka sirni no sima mutu kosira hahi gloria rohan Cristo aminai tane amutu ko anjo santo sira ami aklaki nita gloria kodi hana Jesus Cristo amazzone hitam na capo gloria. Mas Jesus Cristo itabat beliatunana vai tani apóstolo seira. Ha o rai rame baini. Pohela baini haudam. Kita mata mamisalan, mai bem mata mai kreda ni firba, harai bania unidade no ramen tuiri takaran. Ita bebrama ko aman amoto que é Espírito Santo. Amém. Mai ni ramen kori na paten koin. Hadame maluba ho Cristo ne paz.
e tinha a comunidade paróquia na instituição, harai bênção no tolo, hamete imi e a paz. Amém. Cristo e tanai, behaturuan, hamor malala que Santo Antônio, kubit no inas mistério pasconia, haloimi saisassim lalash, minha evangelho. Amém. Espírito Santo, veia Santo Antônio, a tudo hora maíta, sinal, caridade, rum, maramagnia, aloini soi, agida, fier no dominia. Amém. Maramag vita magnai, harai bênção, baim, ama, on, no Espírito Santo.